نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الناس حديثي معكم اليوم عن ضعف الإيمان هاتوني الرانتنا لا بنتي إيمان رأي وان إيمان لا إيمان أكمي بجو إيغا كمو بودر إيمان لا بسمى سجبيسا واجورا واهي إيمان لا بارا دبتو خرال الله نمني إيمان لما وقولا بي غاري تلقون دندو ميكانت تنركب أكا نمني قام خيسا نقوة قبوتي نمني قام خيسا نقوة قبوت دلقا تلقون دندو نياتا سكتون دندو وان نمني قمت نياتا رغاتي نمني تغمدون دندينيتي أكا تنكتي نمني لا فانتكا نمني درين عبادت سينيتي ميكانو دندون alaman isa alaman namakkat bare takana namakkat raake lugari sirra amar ayokan jarte kalbini siyo tukur satte aina kati tati qiyas awwal namagal ilmi ki maga yani quran lo baru abbani bi barun fahmi ra takahu fatin marra be kum sarra majarra shada jawana majenna fakeni da iran debiya akka namni tukur satte nyata tugati ki gammatu kamni sa uni raake bolle irraa keebalus dirqii malatti karraan keeballetti akkasii sanjiraa qalbiidhaa akka sarkaata isaafi seeyii galabuu idduu tukkasta namticha san fayyaan isaa takka haburbaafannaan isaa maal keessatti waan jaansanii narraa dhiisaa yoo jee isaaf irra raahaata akkasii jenduba imaanni laafuun namni imaanni laafekkatiidha ayyuannaas baabul imaan مما عم وانتشر في المسلمين إيمان لا بنكن وأنما بيت فجأة بيهد به وآثار الماء ملكة الكبات بادية ملة غطات نوع اندرت مصيبة اندر جلقا مئتنا وسبب كل نفس وبلية تبني بناتي في تبتي بلاد أدراد نسير برنا مالي في نكرة أسمراد فمن آثار ضعف الإيمان ملكة إيمان نمالا بورا بيتا الوقوع في المعاصي دليل بيتا تياركا مودرم تيجي دليل بيتا تياركا میں دليل دلقون کنی سرے جيدو ہم جيبه دليل تنا آداب ردو تینماو ہم کا بودا فوقینی تکاو ہمیں دليل سنی قلبی رائسا جيمون وادا قومان قبضو ہم کا بودر یادو تاوت ہم جيبه ور دليل باتے افانینا سو ہم تاوت يعني كن دي حديث نبي محمد بتغي تعمد ديرت صلى الله عليه وسلم اركمار بمالجي نما عمداو دي سار بي رجبريا نما دي تا دي باسمله جي هم دي باسو خنا ماسوبا گودو دل پوتي وهم قبو ياد جوبي اني سگه وني هم قب دي باسو هم قب دوبا هم گچي دي سگه حديث nama hunda rabbin dilire dabra warra dire baas male haju akkami dire baas gennan halkan yaati wajibule takal kanam mudalage hala rabbin isa sattare ganamammo bahe bargane da marre te yaati gowa kadi takangare garte akkun kaantin irra kudam wetu daraja lamal lana de jawabata dura isbabu de tabiyatini dalagunis dogongor dini dalageta na dogongora qalbi rabude satya antuman afanina tau qamatun dogo
dogombor alamma fara jiraman deemaadhaan achi gahee waan duubaree beeka deebee boodamalja akkuma kana jiruudha mirga waan jiru waawu mirgi udallaa kuuqeessa mirgi jira gowwummaa keessa mirgi jira hanga akkasi deebi'utti daraja laalamte jechuudha dubbiin sun amma badii keessaa odoo deemuu as ga'e kun odoo laafuurraa itti gahee jechuun akka baramu duuba amma beekata imaanni laafuurra ayuuruu bika bu'atil qalbi goggobina qalbii keessatti arguudha jennamtichi akki jee quraana keessa rabbiin banii israa'el dubbateeti ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة eega waan dhageessanii booda jiran qalbiin teessan goggoyteeti inumaa wagga dhagaadhaa taate dhagaa irraa hujabtu taate dhagaa garii bishaanii irraa maddaa jeechanii ba wasaahibul qalbil kaasi namtichi qalbiin isaa goggoyte wanni itti himan hin taatu takkalleen hin galtu addan baafatu irraa dhukkubsatu wagguunju laaliintuma bari waan kan kanuma idii fedhuuf akka fedhuuf irraan argatu na'uudhu billaahi balaadha suni fakkeenya reefuu san gadi hin dhiisin namni dhukkubsate nyaata dur nyaatu har'a jibbuu qabatama firraa beeka har'a amma guyyaa jibbuu kana keessatti immoo rahaan isaa waan nyaatu jedhin kana yoo irraa dhiisan irra bari namnillee nama irraa dhiisaa jeessa bira galata qabaata baamatu waan kana sinni beeka har'aaf rahaan isaa waan kana yoo irraa dhiisanii wanti tun kheyriidha wanni rabbi tahiman tun kheyriidha jechuu odoo beekuuti silaana irraa usanii usanillee jechuuba lubbuu isaa kana yoo mari'ate nin keewwalchiisa yoo je walin harkattu sanumaa kana hidduuwwan waljigaasa keessatti arge wanni himan sun waan akkasiitiif keessa barbaachisa waan ajaa'ibaatiifan wanni himu jirantu waan akkasiiti duuba rabbiin abbaa hunda uumee beeka namu kuma san jira qabadhummaa wanni nama jettee ati sammuu keessatti famustaqillu wa mustaqbil waa tokko lamaa miti hundi akkasuma jira ammas akkasuma qabadhu duuba wa min athari dha'fil iman milikkata imaanni namaa laafuudhaa himanna muslimtoota dhageessanii milikkata imaanni namaa laafuurra adamu ihsaanil ibaadaat waan kheyriidha rabbiin dalagaa jee sakkaa ibaadaa yookaan salaata waan gaarii waan rabbiin jaalaturra bareechuudha guyya tolchuudha guyya laal haallee godhu takkaaroo ibduraa baasii godhu sa'aatii eeguu dhabu xahaaraa eeguu dhabu yeroo iseeni qalbiidhaan bira jiraatuu dhabu haraa hundattuu waa salaata boodaa duraa fi keessatti taatu inni kun akka kana irraa dhabuudha jedha ni fedhaa beekas akkana jaalatamaallee ni beeka nama waan ta'eef shari'aa rabbi numa namaaf ergeefi beekas waan wayii qabataa ta'ee biratti akka wanti kun himamu wanni kun himamu kun namatti himamu odoo namaa galuu baatee hin himamu wanni himamu kun qalbii namaa irratti akka inni ni argama ni argama odoo argamuu baatee hin himamu lachuutu dhugaadha qabatu ajaa'iba laal milikanni imaanni laafuudha adamu insaani ibaadaa jechuu dhabu ka haali katiirin min annaasi ilyawm akka nama gabana ammaan kanaa yeroo gabana seenyaa bananye salaata wajjin gadiin isaa akkasumas firii lamaa salaata akkasaan godhee jejjeessuurraa baana beekan laal irreeffamminaan lafa magaalatti argama irreeffamminaan salaata kophaa salaatanitti argama irreeffamminaan salaata bar jilba qabatee jilbatti jiru sujuuda kana matumaan tuqee toluma jee waan kana ariyaa laat akkamatti moo akkasuma godha duuba salaata ooluu kophaa salaatanii nama irraa eegaadha akkasuma deebi'ee salaata bootaalee adda addaa kanneen reefu jeesan bootaalee kan akkasitti reeffamee jira gabaabduu dubbii tolchuu maadhabee tolchuu dhabuun kun laafuurraa wanni duuba baasan waan gareedhaami wanni laallaafisan waan garee achirra dhaabbattee laafta duuba وبعضهم يصليها غريب إنسان ثلاثة حالا قلبي إذا لقى الدنيا غير ولقى دير مجرد واتفهما كن هم نتقول الليل لبو تنقبوا دام جبريل هم نتقول الليل سنير هم كمرا بيجاب نسي بالدين إمارات بيتي فأمو فولارا بيتي تابتو جيرجي كافي إيك الله أكبر جيتودان جل كبه مكارات بيتي ربين قدس جيتودان إيك جل كبه هم كسلام تاني رابو بطي أكبر
jedhi gabaabduu dubbii akka kanaafaadhaa hayuutuuba maal jee hadiisa keessan nabii sallallahu alaihi wasallam jarana yoo rabbi kadhattan haala qalbiin bira jirtanii rabbi kadha qalbii hibattuu taate qalbii abbaan bira jirre irraa salaata maaliif waa'ee rabbiin hin keebalu jeejan hadiisa kaanitti asirra dhaabbatee salaata abbaan bira jirre rabbiin hin keebalu jechumaanaan kanaa jechuu jechuu barawaa firfediyu akkasuma ammaas milikkata imaanni laafuura attakaasulu waan ta'an ibaadaa kana gisee dalagan hibatu irraa booda'aanu maal jee rabbiin waydaa qaamu ilan salaati qaamu kusaala hogguu salaataama abu ajaanabi qoodhaa hogguu jedh takkaaroo iraanii godhame haala itti baqanii dadhabanii jechaadha kara salaataa ka'anii maali nasiibni takkaaqoonni isaafi salaataa darree ta'uu من التكاسل بل هبنا صلاة كيف هو جل كم بعد عن الصلاة تكثر صدان أكثر هم وقولي في صلاة إذا دبره تكا سنة راتبان يو إذا دبرته جبيه كذا من صلاة الله هم كجنة ما في صلاة لبيجي هم كجنة بعمل حديث أتوقع كيف النبي صلى الله عليه وسلم أرمي تو كنجيم تكثير صدانورا هم ربي ibidda keessatti boodni isaan aansutti jecha rawahu abu daawud wa sahahu al-albani akkasuma deebi'ee wanni imaanni laafuurra fade namni kun nama ifi gadii shariikuu fedhudha jedha aboo namatti walii shariik lakki nama isaa gadii shariikuu fedhudha jedhama al-irtiyaadu anil-qudwati saaliha namatti hidhatu nama nabiiqo nama isaa waliin kana shariikuurraa fagaatuudhaa jedha خنا شريك جبو خنا شريك الرافقات خنا عن القدوة الصالحة فالجليس الصالح نمني قاري خوجدان له تأثير إنهم ملكة نما قرتي سجا تيسو نمي جوجتاه رت نمني قولا كيسا ولراوا قرا أكابروكين تها رتي أممي أكمجي إني إجاج جنين وان جامبودا تنكا ولراوا كان أنا جاما أجل فما نمني نما وجديه مرا ويبا أنك أفتا كيسا ولا كيسو دبي كيسا ولا كيسو فقد صحيحين فهي لمن كيسا كجر وجدات مطلاشات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليد الصالح فكيني تيسون غاريداتي في نمني نما همادا وجداه أكنما namni nama gaarii wajji taa'u akka nama miskiin gurguru wajji taa'u dhiishoo gurguru wajji taa'u akkasuma deebee namni nama hamaadhaa wajji taa'u akka nama buufaa hafuuguu wajji taa'u tumtu kun namtichi shittoo gurguru sun takkaatiin diba takkaa irraan tatta takkaa foolee urgoytuu raagarta namni buufaadhaa hafoo takkaa hulluutee bu'a takkaa foolee hamtuu raagarta karaa lachuttuu jalaan baatu akkuma asirratti qabdan sanii duuba faljaliisu faale namni gaariin saahibni gaariin hojjetaan ghanimatu wa khayrun mataan isaatu khayriidha jedhama beekas fa'innahu immaa yu'allimana takkaanu barsiisa waan nu fayyadu duniyaa keessa diin keessatti takkaanu qajeelcha nasihaa aboo kanaa fi kana ta'an hunja takkaa waan akka malee irraa nu dhoorka takkaa ibaadaa rabbii irra nu kaasa takkaa dhaabbat gaarii dalagaja takkaa ima maxxanfadhaadhaja takkaa eebii teenya rakkoo teenya nuttiin takkaa'u haala gaariidhan nu yaama wabiqawlii wafi'lii dalagaa isaatii fi haala isaatiinis nu yaama kun khayriidha jaama ammas akkasuma milikanni imaanni laafuudha maal jaama al-ibtiyaadu an talabi al-ilmi shar'i ilmi shari'aa barbaaduurraa garagaluudhaa ilmi yogguu jenne danda'uuni dhaggeeffata wallaaluni gaafata bakka kanaa waan dhaggeeffatu keessatti takkaa gorsa banee dhaggeeffata qalbiin kushaashoyte wanni inni dhaggeeffatu bakka silaaqa inni dhaggeeffatu waan biroo dhaggeeffata haadha abbaan akka garan qabne ijoolleedhaan mirga jedha achirratti boodammoo tana keessatti rakkoon gidee dhufte yaadda'uun ammoo nadaaman gara boodaa jedhuuba nadaaman gara boodaati jedha milikanni zinaadhaa muuziqaadhaa jee ulamaan nadaaman gara boodaati adda isinii baate keessa qoradhaa dubbita al-ibtiyaadu an ilmi shar'i
علمي شريعة فقاتوا ناجا دوبا والاتصال بكتب السلف كتابا ما إدادا كيفتو له حديثا كيفتو له أي سنة سيرة رسولة خاصة خنا كيفتو له ولا شريعة كما لنا شريعة خيري شريعة له يبي وانا كيفتو غيرتي وانا كيفتو وانا كيفتو له أنا يوم كيفتو بعد وان بيرو كيفتو يو شريعة خيري شريعة بعد شريعة كما لنا شريعة فنلجوتو نجاميا كرمتي ونيو سرنجر تمو قلبي نماتو ولي جلائي ولي جلائي وان جلائي تغيثا وان أبان اتناتا تي رانا كتايا قبابو دبي وني رانا ماغلو وني توقف نمتي وان شريكو غيثا تياولي لالتو وان نجيبتو غيثا تياولي لالتو قلبي غيثا كشاشا ورابي walitti warabe kana male wambiyoti rana katayoji dugongoreja hadisa nabi sallallahu alaihi wasallam egama rabbi kije la namni to musika qalbi guutamura mara wasaka yo guutame iraysa wajana ajeya hada abban ilman keesanitti ustari challimtani dhaggeeffata alaamana beeytan dhaggeeffata namni beeytan qabadii dalagu waldagaa maltatan akkun tolamiti hindogongorina wal hindogongortina hamtu wakuda geessan achumaan hin callisura dabre hamtu irratti lolina gowwan ibiruube goblaya dhufu jala awwaataya hamtu dalaganii hamtu irratti deebi'anii lolan fattaqullaha ibadallah maltatan rabbi sodaadha akkaataa hundattuu nadaamaan gara boodaatti jedhamu takkabadha ammatti jirun akkasi jaaramtus jirun abadan namni akkasitti isin milkaa takkabadhaa isiniif dandaadha akkasuma ammas ayyuannas tilka baadu aasaari baadil iman sun miliketa alaama imaanni laafuuti eegalee bu'inne sun imaanni laafu oguu yankan akkami imaanni ni jabaataa ni laafaa kayyaamu quraana keessatti مسلمة كان ربهم بكثة بعد الدبلية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير إيجانا داركم نجرة كتاب غيرنا داركم نجرة ورّا قبروت غيرنا داركم نجرة إسان فنرى ورّا كتاب داركم نجرة دارو فرطو أركتو إتيامن خنابا ورّا كتابو خنا داليسا ورّا لكوبي ميدو جيجي ورّا ديريس دلغا حراميس دلغو جيجو إفميدي يعني أقسم ديريه ومنهم مقتصد إسان رأيس تجري داجي خواجب دلغ حرام رافقاتو يعني سنانا دلغينكو إفتجريتو يعني ومنهم سابق بالخيرات إسان را ورّا ديري ريسا دورات يجياجي سنقفا جانسا خناجي خنمال حرام رافقاته واجب دلغي سنالي دلغي جان نمني والجار ما درجات دي سبتا نمني ولر دريدا ولر لافا ولر جبا ولر جباتون كن ولر غير مثال ولر دريدا ولر قفاتون كن والجار ركعت والجار مغناني لكن کی ایماناتی جبين ایمانا جني مکان باغ نمني الموت سبق يتويتا namni haala amala kamalee kuma qabdan rabbi sodaadha tayoo himuu baatan yoo maabee kanii jette yoo himuun beekin yoomumaa waa tolfadha jette akkanan ta'in fattaqullah mee yaadadha rabbumaa jaalata duba gaarii dubbatu akkasuma deebi'ee gaariirraa wal dhoorkuudhaafi aqulu maa tasma'uun wa astaghfirullah al-azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafuurur rahiim الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الناس تقدم الحديث معكم عن صعب الإيمان والآن حديثي معكم عن علاج ذلك الصعب خاصوني دوري وهي إيمان لا قدر خاصي أنكو إيمان لا قدر ما تجبيتا وأنتو لا يكنتو وليبيما
garii warra salamaa kiyyee jedhu lamaa dabree jechuun laal fatinummaa gabricha akkuma qoratee dhagaa'u iftiisee gaafa garii gaafa mirqaana qabu qaba gaafa garii gaafa dadhabbii qabu qaba ibaaduma sana keessattuu maalirraa hin akkasee qoratuun isaa fatinummaa namticharraa hin ajaa'iba dhageesse laalla guyyaa garii kanaan ta'a guyyaa garii sanaa mannaa boo'an akkuma keessaa jetti hayi guyyaa garii silaajiinuma kanaafuu odoon dhabamee inumaa wahuma rabbiin seeru guutuu miin ta'a guyyaa garii akkuma jettiin gaafa garii kana gaafa akkas taate sababni ree maali gaafa akkasii sababni maali gaafni akkasii sun kan barbaadamu jechuudha gaafni akkasii sun karraa dheessan jechuudha maal nyaattee si dhukkubee gaafi laalla maal nyaattee fayyite maal nyaattee si dhukkubee waan akkasii barbaanna haa ta'uun kunis nama maxin akkasiitiif himamaa jedhuuba laalla nama asura akkasi lubbuu isaatii wajji dararaa arge galtee akkam godheetiin sanaa fi sana goosisatiin waaniin kun akkam haa ta'u sani himaniif sani dubbiin tun faayidaa qabdu duuba akkana jechuudha jedheeba inna min fiqhil abdi gabrichi fatina ta'urra ayyaalama nazaraati shaytaan dogongora shaytaanaa bakkatti gubatee fi bakkatti gube beekuu isarra fatinummaa isaatii jedhuuba fatina ta'uu isarraayii annaa taati eeysaa isa dhufee wantoonni akkasiitu famin illaaji baabil iimaan mee iimaana laafe wanni jabeeysu duuba tokko uumaa rabbii kana keessa tafakkuru jedhu uumaa rabbii keessa tafakkuru hogguu jedhu waan gartu kana guutu dura dhaabbannaadhaaf odoon taane baruudhaa fi ajaa'ibuudhaaf takkaa'uu dandeettii rabbii keessa argu waan jiraa kana hunda mallattoo gaafee kenni ta'a sabeentu dhaddasiifa kan beekee fi sanummaan dubbeetuu beekumsatti hafe akkaataan uumaa namaa kun akkam yoo jettee ana haarawatti harkaa deebi'a waan akka tokko maaliif akka sanoo wayinumaa ajaa'iba sanoo hundiidha wanni lafarraa ba'u hasamii dhaabuu akkaataan uumaa namaa haala amalli namaa bifti namaa meeshaalee sana bakki rabbiin kaa'e gatii sana kan kaa'in garii olii sana godhe haan akkana godhee haan akkana godhe dhaloota ilmoo dhaabee haala ibsuu jalqaba akkanaa fi akkana godhee booda hogguu lakkuma guddataa deemtuun sanamaatiif bita bineensaatiif lakkuma guddataa deemtuun akka duraan itti jabeessan san irraa laafaadhaa deema tara xiqqoo tanatti irra jabdu tanatti maalirraa nama kanaa irra haajamaadha xiqqooti har'a xiqqaa kanaatu ilmoo tanatti irra haajama hikma ogummaa rabbiitti hubattee kata akkas godhuu rabbii sun booda keessa hoggaanii fi lakkuma guddatuuni achi biitaa deema gamana harachi maalirraa duraanumaa'uu khidmaadhaaf godhe ogummaa ati as keessa maal garteemma wayitti galaa nama waan taateef waa yaaduu dandeessa waan ta'e rabbiin kun tanaa fi tanamaaf kanu sanis akkas godhe fatabaarakallahu ahsanul khaaliqiin arrabbii ogeessa kanaatiif kanatti amanee waan tuu keessaame barbaadu waan tafakkuruu waan jennu kan keessa dubbii boodaraa kana baasuu deema kana baasuu kanaatu taqwiyatul iimaana jabeessuu jeniitu deebi'e kas jaamaadha akkasuma deebi'ee milikkata wantoota iimaana jabeessuu amma ibaada jabaatu jeni al-istikthaaru min al-a'maali as-saalihaa uumaa rabbii ibaada heddummeessuu kana keessa asaran aziimaa milikkata guddaa jira iimaana isaatu namtichaati milikkata guddaadhaa jira samaaliif ta'uu dhaba laalamma nama yeroo hunda salaatuutu qalbii namaa keessatti irra jaba haanirra nama masjiida irraa hafuurra yeruma takkallee haa taatu isa hafesanirra kadhufuu irra wayya sanumarra hagidee hundan hafneetu qalbii namaa keessa irra jira annabiratti akkasi duuba abbaan akkamitti irraa arguu dhaba haan akkasi keessatti arga akkas beeyte lallalla namni akkasi isa arga rabbii qalbii namaa keessa kaa'ee jira akkasi darajaa sadee reebuu jenne kanatti adda adda jira hagidee hunda ta'uutu kaanila jabaadha harkaa haa buutullee khalaqa buusaa fudhatu santu irra wayya kaanirra akkasuma walirra fagoo jalluba awwaata kan qabu sanumaa qajeerra takka qofaan qabaa qajee kana irra wayyaadha ni beekama hiikaan isaa
أككتيتيا ما يجامم الاستكثار هدوم سودا من الأعمال الصالحات دلقالي دقالي تاترا قالت النبي ربي صلى الله عليه وسلم وقافة جرنا جرما من يجوا صومن إنم أبي بكيان أجيجن يجوا جنازة جل جيمي أول يجنام أبي بكيان أجيجن يجوا مسكين جرما من يجوا إنم أبي بكيان أجيجن يجوا دكتور سدا قافة يجنام أبي بكيان أجيجن نمني ربين خنهم ده ولكبيت منابو ربي جنة إسانكم على جيجن دو خير دمي سوجين دو على ما إيمانه أكثر ما جيبي عباد الله مسلم كوتا على أصابتها قراني أدرتي من المطالعة في الخيرات خير ليس جربته وابو جنوان خير ليس جربته ممنا نما بجبه hanga gara tula bakata kajir wanita kajir dem kaptu akayade sammu kayita gartuga hanga kadi kadaudi anuba woni dedere ni kap akamu dunia suna karto ni bar orma dunia dade Allah ta tani kadaban khayso soin tabiti malin jannan isam quran rabbi bi bawata quran rabbi ne kamje wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin جرجر بندا والغرقما غرا انا ربي برباد جنة ربي وانتي اركم ديسو جنة ربي سن بدين سيدا بلين دچي سمي سودا بگے سن برباد تو خيري ريتتي ددوا ثم غاري دل بودا جرجر وچو جرجرو انا راهه تمے تو كيسا دبا اكدم تھلی سو بودا کو كيسا دبا جري انا دلگے خراني اچي گئے اترے فترك الدنيا وراءه بالهية دنيا تريد في تبدل بنيتي تلبية لنداء الحق يا من ربي ووات رافية ففي صحيح مسلم سي مسلم كيس النجرة أنا من حديث أنس في قصة غزوة بدر ودوبتي حديث دبر خيزتي مشركتون حكومات كياقيا ويا لولا بدريسا حكم مشركتون لياتني نبي نكتجي قوموا إلى جنة أرض والسماوات والأرض جرنا خالبا خرج جنة بلني جنة سني دچي سمي تو بگے جے جنيبا اصابتي تو کوتي جے هاي جنة أرض السماوات والأرض هاي جنة بلني دچي سمي تو گو اكنا جے اكنا جے النبي فقال بل وي اجايب اكم تعظيم للامر وتفخيم في الخبر اكنا جري خير اجايب اكم جے أبو ما سجاي بيجوا تغادي جنان بل والله وان بيوتي متي يوربينجي أن وركتي دي كتي تهم بدا جالال سنيتي نجتي دي دي جدوا جالال سنيتي نجتي دي دي جن أكتي أسانتي أتي جرا سني راني تاتنا بين جنانين تمير نياسو جيو هنگان ألم بطوتي بايلم نينو تيرنا جي أباني بودي دربيا تاركا أبو دربي سيني لقاقتي سيني جنبو يا موسارا ددفو خيري دربو وكو جنة كيانا بودا تبا كنا ديكا هايه أكنا جنيبا فجعل منهن يأكل ثم قال لئن أنا هويت جرى نجين أصابتو تور شريقة دي جابا وان خشاكا بغانا باتين جاسو جردوان हमका निधि तनजाते विदुतुलो निजिराते अबो मुरिना तेरते हाये परमा बिमा का नमा उमिरतमि वानि दारकल दरबेदी ثم قاتلهم حتى قتل अकल नेजा अकल मा खाना रखते तुमलिकते ईमान जवाबदा अलमुदावमतु अला अमल सालिह कई गलबुरती जिकी तुर्ती कबात गिजेतु यरो खालामा मिकेतुवा बिया तो कोदोंता गिजे हुंद कबात उजनी ربي ما جماعتين الذين هم على صلاتهم دائمون ور صلاة ثاني ركوع ثاني جه وري خير لا فرون صلاة جزء في كل وقت جزء ثم ورد لكم حديث سيدنا النبي كenya صلى الله عليه وسلم كجه إن أحب الأعمال الرجالكم تندرجانا جه جنبر غرابتي وانا باندلا غسون گدے چوفا irratti arkamu jaan khana dirajala dalagati akaduma asatoni muhammad hoku gairi dalagandi de unda irratti arkaman iman ala me wali jabeesu tokko keisa
jenne tokko keessa khayri dalagu rattu kanatu waan imaana laafe jabe turai amma takkatuma tokko keessa addu'a rabbi kadhatu jedha hadiisa keessatti nabi rabbi kiyye imaanni nama harkanni dhuma akka huccuun kaayatan dhumtutti rabbi kadha akka rabbiin imaana isinii haare'u qalbii teessan keessa jeyye kan deebi'ee du'aayidha ibaadaa jabeeytuudha shariika akka maleerraa fagaatuudha shariika gaarii saayibuudha gaarii dalagaadha dilirraa tawbanna kanaatu imaana jabeeytuu yaama imaanni laafuu fi dadhabuuf kan jettu kun nama dhukkubsatuu fi nama fayyaa jechu namni dhukkubsatu akka nama qaalii ta'uu hin danda'u nyaataa dhugaatiitti fajennu san namni fayyaa qabu immoo nama fayyaa hin qabne wahuma dareetti saadaa godha waan nyaatee dhugeerra takkaa'uu rakkinarra wahuma daree isaa aadaa godha aboo wanni kanaa haraami jennaan kanumaan rabshaatti kaasa nama gari hangaruma koo hangarumatti maal qaba laal gaafa inuu silaan namni jajjabaatiin gaafa diin jajjabaatiin hanga qabdoo barbaadaniif gaafa dubbiin nama dhibdee sirraa dubbatuun dhibdeetti yoo hanga kophaa ta'anii fi naasa waliin rabbii beetirraa qaanfatuu dhabdee akka namaa taata akkas hin ta'in gabaabduu dubbii shariif akka malee eeggadha ilmaan eeggadha wal eega aalii wallaa wal jabeeysa namuu dhume nama hariiroon wajji qabdan jabeeysa ilmaan keeysan jabeeysa mataa keeysan jabeeysa wal dhageeysan wal gartan odoo wal dhageeysanii odoo wal gartanii wal harkaa wal dhagaa jechuun irraan barbaadina nama na arkuun naa jechuun qaaniidhaa jedha namni odoo dhagee rafu kan jechuun namaan qabuu jedhinuma odoo wal dhageeysanii odoo wal gartanii ijoollee eessa jiri maaltu ganda jira halkanii guyyaa ijoolleen maaliif jiri kuwa qabdanii sila hayyee keeysanii koo kuwa qabdanii ifuu kuwa qabdanii salaata kasala khayrii kadalagu namuu kokombolchuu malee saboo itti yaadee takka ibsile jirtanii lakki anis akumaafin jira aboo namuu akumaaf jira haa jajjabaannu haarra deebinu imaana kanatti akka rabbi kadhannu waan jurraa'is allahumma innaa nas'aluka bikulli ismin huwa laka yaa rabbi nuti si kadhanna cufa maqaa keetiitiinu kaatittiiniif dubbatteen si kadhanna ka kitaaba kee keessa dubbatteeni si kadhanna nama tokko barsiifte uumaa teetirra akkasuma haifbiratti hambifte kate imaan akka rabbiin qalbii teenya keessatti haara'oomtu rabbi kadhanna وتحببنا إلينا الإيمان إيمانا كرهينيتي كجالة كما قوتو سخرنا قلبي دينيا غيثت إيمانا أكا مريجتو سخرنا أكا سما وربا جيل خطا جيل أكا نقوتو سخرنا جلتا خانتين ورا نما جلسو خانتين برازو مغانا غيثت غيين تفيدي بخرار رامك غيين تفيدي بخرار والمي سخايو شريقا سيد نسون وانا كذيب كيسا قبلي أكا سما ربما نما غرغارا وآخر دعوتي أن الحمد لله رب العالمين